Malolon sa tia ia fatal fatu fo ina nei o ule o tala mola le jo Samoa ia kilani tala tomua. O nisi o tangata Pasifika le mana na o tu ola tu o tunua fo tua i mai afia ngale tau. Ta pena pa New Guinea mona si singa pope Falansisi. Ta longa ni sile manu malo li ta longa olimpeka frani. E a fua ilon feita wa fai. Fa fawaya. It's fala telino ta tu tala le nei tula. O se tama taisio se fabito tonga ma University o Waikato o ia maua. I le tūlanga le Pasifika e patino le ia tonga ma Samoa. E le mana na o tanga te atua e se mo latu no whanga. E ui lava. I le tūlanga o awhianga o swingo le tau o tūla le te mai. O Laura Violet ki sa ia patou ta yesu o slenga patasi ma le University o Kilani. Ma le office of filtana inga ale mana Pasifika Consultants. E tō sina i so e wha amautua le Pasifika ma awala e wha ngaina. Saya whare ai, o lea suenga wa awina ma yese wa inga tō sina ia i tangata Samoa matonga e mana nao, e lango i mea monio leo langa. Tā maua e lea suenga o tangata e mana nao o ese, e mana nao i mea mawhai o na whai ma lango iai, e o noa ma le lope ai sea, le pongai. Tā muri ai ni nei suenga, ini isna tangata sa wha noa, e bea na whare ai e Violeti. Ma la tō iloi nai, e iei a inga e whanua ma ele. Ai eleni vai ngā tupe fausia ni fale i nei whanua. Ne pungai ua mawhai o na fua ni sene no fai pe ni sila mo se fulu tau sanga. Mo le whaapatui no mai ngā tupe i ne ia mawhai ai o na fausia fale i nei ele. Isi o suenga sa whai lo ai, o a whianga o swinga o le tau o mai alava na ave ma mea tonu tau o ia, i whai unga tanga te whai, e whase e se ai. Ai o swinga o le tau, o le ngata i nā a whiai whale o ainga. E a whiai fwoi tau ma whamaua, whai ngā whaiva, ma viso ta inga, whaalanga nu, i le vau ni sila mona motu toa o i vāwala, la te li tūlanga i le Pasifika. Ai e ui lava i nei tūlanga whainga tā, o le tō tere o ainga Pasifika o whai loa le vave mau tūtuna i ai, ma whai ai whai unga eno no whai pēa. O ne iei pēle ngō ainga o lo tanu i po tā o toa i no whanga o lo no whai, ai pōle iai o se whaalongo na o lo lato le whasinomanga, ai pōle le ai, o nisi whanua, e anga iai. O se kina sa wha se o ni ave se lole sa ngau sia ma i le pauta wha sa ino le met. O whaari ai le minsiona o le taulanga o Kilani le Auckland City Mission. A o tau ma whaia wha so tai le o tulawa i le pasala o ai ngai tu wau. Sa o fwina i e pusa me ai o tau mafolo i e manei lole. O se whailo sa la ngā ina ua maua ni poloka o le pauta wha sa ino le methamphetamine. E sa wha fōringa o lole Somali o le tu ai o le Rinda brand pineapple. I rotono pusa me ai sa tfai na fua elastic emission. E o mai le temine e valu ai ngā ua maua sa au inati ai ne pusa me ai mani lole. E pēna sa whaari ai le teiulo le Missioner Helen Robinson. Sa wai o se tasi o mata upos ta mai titi sa tu ina e se lole e sa vave o na toelu ai fapu. O no le tofu e ona, o no winga e le i foloina. Ua ufoina se visoani tangata, o na e tele se vai ngo fuala au whaasaina i nei lole. O nei pisa lole pe ona li puti ai sa wha mea alo fatu ili City Mission. O lo wha solo pe iai sua suenga leo ili nei mata opu. Sa wha taita iele li pari mi ori sila Christopher Luxon. Le aveina o le masini sua pala po le diga. Ma ua manatu ai. O tangata ele o whai ngā luenga o lo mo benefiti sua ngā luenga. O ngā luenga ne te tau na lato whaia. O le vaso nei sa fola iele malo i whasalanga fōu mo tangata ele whai ngā luenga i whalonga ki pe mo benefiti sua ngā luenga. Ise tau whainga, e ave ai i ngā luenga. Ma whaari ai e Luxon, e tele ngā luenga o lo ia i vaengo whatoanga o la au tutomala au aina, ma ngā luenga ave masini sua pala o lo o tilti. A whaari ai Luxon i le Jolly News Talk CP, o se ngā luenga i māneia. O ia pui e whasalanga fōwalan whainga malo, o whaamalo si nei, mo i lato e mo benefiti sua ngā luenga, e le whaatino a lato mta whaioi, e whaatunuai. O hawa no whai ngā luenga i whaasala la wina i benga mo ngā luenga ni sile pe o le sick, ma le trade me. O whai lo ai le momi a tele o ave mastini so pala. Ai o le tele o ngei ngā luenga, e mana o mia le iai o le tusi pia po le sene, ave so pala vaenga lua. O Verna to ala American company ale whai ngā luenga, whai ngā luenga ina i tangata ale higher staff, sa i whalia. O lo mana o mia tele tangata ave mastini so pala, i qualify to e tele le mana malama. O whaasalanga fōu le malo, po tanga tele whai ngā luenga o lo mo benefiti sua ngā luenga e alfi ai le whaatino mata whaioi, e re taura whaia ina ia mauaisi ngā luenga, e po le lusi lo benefiti pe a whaia le muli teia.
Tala noi tangata suenga luenga tangata fa toi fa mo to tupe accountant. E silia mare tau sanga fa lango benefit nga luenga. Sa fa te ia ino walongo ia le asona na fio le kipi le afolo benefit le vas fo. Te luai le watu se ponu tanga sa ita wai na te le ina. Le vas le wa ma te fa ma luai fa tino ngo li fa sino ala mo tangata fa lango benefit nga luenga. I matafa yo ia ona la to fa ina ia fa mo wa ona mo ne benefit. O le alisa le imana o fai lo ring o le jodi sila tai ta uolo na mo se email ma le official le wint e longo ia le na perfectio la tipirafa truai ele ia what the phone tanga ma le official la story ni truai ai sa ia falia ele ia se phone tanga sa foina mai o la ia te malo si ai le solulu fa to te fai la to phone tanga ma le wint e tala no ina le tipina o la na benefiti. O pairate ave vale le sa fanole online o palasi le helicopter i lungo se fale tani malo I Cairns I Queensland Australia o fa mauni ane o Blake Wilson e lo su toto sanga o Sila sanga luas tang te fainga luenga I le company mo le farmacina la fa ba dia aero vil silo le company ale Nautilus Aviation ya Aaron Finn ile zona vi fa bea o se suilo fainga luenga sa u fale e un nome spatnanga I vainga o ye helicopter mo ya ave nai ile air. Ai ta wai o le tanga te whainga luenga e na te umia sa le sene ave vale le New Zealand ai na te le ave na lava se vale le I Australia vale fen sa ia se fata singa tanga te whainga luenga company sa fa ia de pola so sa e au fia imba pali late ave vale sa ave so malo lo I le samina o le se tanga o le tūlanga I lunga o le ali sa ia ave ina le helicopter mai ta wai o le se fa moe moenga company sa unia a sa faia e fa se lau tanga te sa la ave ia estimate pali tani malo ina ua palasi ele vale le lunga ia masa sawa ile o lo fai lava fo iai sa ilinga leo ua faanganga ele malo Papua New Guinea mar conferenisia epico por ka koliko ia le lata ile lua te sima le $5 million Amerika e ta pena ai mo le asi singa le tai o le kale sia pope falani sisi le buti ai le post Korea o le asi singa o le ata ia le tupula o poloto polo o le Vaticana ma feu ia inga mo le puipuinga o fata o toina e feilo ai le pope le kovana silio le tunu tai o le malo ma le fono fato no e kale stia Papua New Guinea fa lia Sir John Katingali Ribat le akti epico Port Moresby o se tai o le rolangi malanga tu Papua New Guinea o le ataule le ai le motu I le rolangi mai e ta wai e fa ono ia sa no e pola ina e poi ma se ulua tangata pa ia I le motu o le aso no le aso ivo se tema le o fofo e asia le tai ulo le kakoriko le motu I le Pasifika. E talonga o New Zealand sa whaai ngoino se atunu sa te le atu na manu I le o sio tūlanga maurunga le talonga na Olimpeka Frani le sa te punia. E le amatanga na masa nei. I lalo le utala o ai le tunu tonu sa manu malo Olimpeka. Sa whatulanga ina I le rominga ale time. Ia tunu pito silio na le le matunu pito sili o na le anga la tutum whainga I talonga. Ma tusi ai New Zealand iet tūlanga momoa. E luas Filipine sa mawani sila I se Filipine euro fitu siliva tolu abo mea fatulanga suta seri fatulanga no tunu I le rolangi sa tu si ai ele the Times o auta alo ni sila sa mawa e tele la tuta alo I le luas Filipine e ulava ele nau silia la tiki male 5 million na lona faita wa fine a fava senga lai pine moa e rusa male kasi le pine mo le lua se lau 5 sumbalva wa feutanga te kiwi te whaatulanga na pito silia tu ona lelei te whaasenga no pine sa maua pe a fua elona whaite wa whain o ili tia le tasi o tunu sa whaatulanga ina pito silia ona leanga le la tōtam whainga I lo rimpeka pe a fua tu iai o le tunu pito silia tu leon tō tele lo langi le tasi te sumare whaatasi fitu biliona te ngata ai ngale ongo pingi sa maua ele si auro ai o wha vi inga na maruia sa iai tālonga ro rimpeka I parani ali mai alawa I sina maengo au tā alo ni sila Ito silo na manuia leo tau no mai nei whanua le so. Ai tō tasa sa ngata tā mata le maurunga ma le mawalalo sa e tōm whainga au tā alora kiwi. O le whaia onga mua tu o ngata moa e mastanga ta longolongo ai tā longa apreti mua a cheli. Ta avea ma whaia onga se numero tanga ta longolongo a kiwi. Ta manuia tā longa rimpeka ma tā longa malori tau plenga e au fiai Neville Scott, Sir John Walker, ma Hamish Carson. I tu o ngole a wheri masalawita. O Kelly, o se lau male lua ni tau sanga o soifua. Siria e peo nei a tai tau e wilamba I le tō tele o au tamo mo e sonei, o wha tuina matati a New Zealand.
e pe ona ia Sam Tanner to Hops na mai Ramsden le sa ta mo i ta longa Paris ai le au sia tu unga mo pine e ta longa Paris o Charlie sa ta we pine to law companion of New Zealand Order of Merit i wa fa mele futasi ai longa le por kala meri checkpoint le Johnny Sila o le manu wio au ta alo tu sanei mo tule ia e se ale la kapi e au ta fo se atata vai ta wai sa fia mata le ta longa le peka Paris mi ta wai e to o tele au ta alo ni sila ta mata ina tele la to tomu fainga ai e mo mea foi sina lucky ina ia le ia le tau sini o ngai olimpeka mai au ai lao na tole ni malo simo mai tai mi oming mai au na ia le asta tasi lava e to tomu le tai fato sanga ta longa e te au si ai se le passion city o le mea e au lava ona e le lei e au foi ona ia masina lucky e te au si ai le passion city wa fa maro lord komite tula fono le tamer sanga lika NRL yo tamata alor kala pulika St. George Dragons Kylie Flanagan mo le talong ai fa de go taloi fa mauni sa yo winner captain le Canterbury Bulldogs ma stuyo le to Samoa Stephen Crichton sa to ye Crichton ye le winner na isu Flanagan ye talo sa maro le Bulldogs the Dragons sto nai sa tama mau ia Flanagan ile lo tula le longa o mta pina tele i wina le show Crichton ai na le se fulu minute so lima lava minute no mi e fa mani le lo lo so tula fono ai sa fa o ina bona ia fa pitile tu o inga fa folo no fanga au tool NRL o mai ale lo longa o le mta opu kala na ni oli maria le tunu so i fuia